Multikulturalnost je prožimanje i zajednički život više kultura, to jest više oblika kulturnog života u jednoj sredini, zemlji ili državi. Danas ćemo provjeriti koliko građani Pule koriste talijanski jezik u svakodnevnom životu. Znam nešto malo, odnosno učila sam ga do 4. razreda osnovne škole, pa sam ga prestala učiti zato jer ga nisam koristila. Znam, pričam talijanski, a pričam i dijalekt. Živim u Vodnjanu, išla sam u talijanski vrtić, pa sam ga nastavila učiti u osnovnoj školi i srednjoj školi, ali ga ne koristim toliko kvalitetnije. Ja sam inače iz Labina, tamo je bila talijanska osnovna škola i hrvatska i mi učenici među sobom se igrali i govorili miješano hrvatsko-talijanski. Hello, where are you from? I'm from India. India, okay. And why you came to Pula to work? I chose Pula because Pula is a good location and good city. Okay. Pula is the best everything. Police protection, everything is good. Good. And you like it here? Yeah, I like Pula. Okay. Thank you so much. Welcome. Vedi, anche le pietre qui parlano due lingue, è multiculturale. Va bene, andiamo verso il castello, ma se ci perdiamo di nuovo, che chiedo indicazioni solo in latino. Bravi, andate e non dimenticate, a Pola tutte le strade portano all'arena. Antonio Smarella, è un compositore che ha trasformato lo spirito dell'Istria in musica operistica. Celebre per nozze istriane che descrive la vita rurale locale. Puoi visitare la sua stanza commemorativa proprio sul Forum, vicino al Tempio d'Augusto. Dobar dan svima. Dobar dan. Beatrice, baš si mi slatka danas. Je li to neki novi stil? Slatki stil? Joj, hvala profesorice. To mi je Dante pomogao sa jednom. Dante Beatrice. Ok. Ja samo moram upisati sat, a vi mi kažete tko me gosti. Godo je odese. Profesorice, smijemo ja da sljedeći sat rezervirati? Vidjet ću. A gdje je Godo? Nije mi se uopće javio. Profesorice žurije, vani ga čekaju vladine istrage. On dobro zna da se mora javiti. Dobit će neopravdani izostanak. Neopravdan ili ne, ko da je bitno, i onako je sve ovo apsurdno. Baš je vruće ovaj dan, sunce prži, možemo na plažu. Ja neću ići na plažu, ja želim ići na izlet. Znate, profesorice, ja sam negdje čula da sve sretne obitelji putuju obično vlakom, samo moja ne. Na izlet ili na plažu, pitanje je sad. Ajde, izdržite još malo, jesmo li spremni za rad? Vetore, što je bilo? Što te muči? Ma ništa, samo snažna, jaka svjetska bol. Lota je otišla za drugim. Katastrofa. Biće okej. Ajde, uzmi knjigu, crtaj, čitaj. Vidiš kako Don Quixote lijepo radi. A što točno radi Don Quixote? Obnovite izvor energije, ali nekako mi se ne sviđa. Kako izgledaju kao da su neke ruke diva. Sad je tek počeo, a kao da je završio. Odiseju, zašto kasniš? Penelope te već čeka dugo za prezentaciju. Moji klasici, ako ovako nastavimo, ovaj sad će biti epski. Šetam gradom, susrećem različite ljude, svi oni ovdje žive, rade i doprinose našoj kulturi. Ja sam Rom. Ja sam Talijan. Ja sam Albanac. Ja sam Bošnjak. Ja sam Crnogorac. Ja sam Filipinac. Ja sam Ukrajinac. Ja sam Srbin, brat. Ja sam Makedonac. Ja sam Židov. Ja sam Rus. Ja sam Nepalac. Ja sam Slovenac. Ja sam iz Afrike. Ja sam iz Azije. Ja sam sa Balkana. Ja sam katolik. Pa ako ovo nije multikulturalnost, onda ne znam šta je.